Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumanmayat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Tauray manon atawan tinapalabas, jaklat ta malipatan. Natay tinobyak, gapu iti sakit na leukemia. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alvin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kita Alvin, naggayad ti baybay saan ka di? Uwan Charlotte, kasta ka ngayad ti ayan ayat ta. Ket awan apulos ti makapagsina kadata. Alvin, di ta maibaga dagiti dumtang paspasamak iti biyag. Isong agbalinta ko maanatib ka, kadagiti sumangbay apan nubok. Gaputa di ta maibaga, no anya ti mapasamak iti sumarang mga aldaw. Anya ka din dagita ngay bagbagam. Pangasim, di ka kumagsawi ti kasta. Anya ngay ti mabalin ko mapasamak. Kas iti naibagak, awan makaibaga Alvin. Basta kanayon mo alaglagipan, ay ayatan ka unay-unay. Dito ita, pare Lando. Dito ita ngagtugaw. Uy, madlaw ang nakaragragsak ka pare. Uwan pare. Nakadwak nga minan ti kaayan ayat ko itay. Isumat lagayam Agkasar kayo nga minon. Tapno di kay agsinapay. Saan tay kano anak kasagana, pare? Nga mamam, mariribu ka nak itinakunan ni Charlotte kanyak itay. Nga niya pare. Amasapol ka nung agbalin kami lata na tibkar, kadag iti panubok asumangbay iti biyagmi. Katpudnumot nga min pare. Pati ti relasyon nyo, kat di tay maibaga, nuan yan to talaga ti pagtungpalan na. Ay, sabagay matkid di Ngam no siyak amang pampanunot. Jak kabaalan ang mapukaw ni Charlotte iti biyag ko. Amangan no ipatay ko kitdi no mapukaw ko. Umay kaariyan, dumagas tapay dito simbaan. Agkararag tapay, sakbay asumrag ta iti trabaho ta. O sige, Charlotte. Mabit lang umawawag ni Alvin. Hello, Alvin. Nakaawag ka man. Ada ibagam? Kayat ko lang ibaga nga agan-anad ka akanayon. Agyaman nak. Uray si kamot agan-anad kamot akanayon. Ay ayatin ka unay, Charlotte. Uray siyak. Ay ayatan kamot unay. Alang arutan. Tas sumrag kami iti trabaho mi. Bye. Bye, Charlotte. Ay na, friend. Talaga nga ay ayatan na ka ti boyfriend mo. Uwan Arian. Iso narigat para kanyak no bilang ta. Ta, anya? Basta. Ala, umay kakit din. Umunagtan di ta simbaan. Nanang, anda akon. Ay, nabasbasa kamutan, anak ko. Nanang, nalipatak ti payong ko iti agsapa. Ay na, amom apa nagtutudo ita. Di mo linaglagip ti payong mo. Ala, mapan kan agdigos. Nanang. Amom anak ko. Masapol anak kasagana ka kadagiti mabalin adumteng apan nubo. Nagmayat-mat ngamin ti init na iti agsapa, Nanang. Iso adya akong nalagip ti payong ko. Ala, ingka agdigosan. Taamangan no agsakit ka, anak ko. Ay, naimbaglangan takim mapsot mutlaangan ti tudo kon angin. Ay, awagak man gayam ni Charlotte. Damagak no nakaawidan. Apay ngatan. Jak met makontak ti cellphone na.
Amang ano na lobat. Kaslamat danaga na ka. Anya nga tati kaya't asawan da ito'y amarikrik-nak. Umay kan, anak ko. Rumwar kan dita sa lid mo. Tamangantan. Wananang! Kunak nun agimbagan ti kapsat ko. Ngam apay adim mi karmat manen ti sigod a sakit na. Kasta ti amo tayo amin, manang divina. Iso ang permit ti pan nakakiktot ko. Itay na ulaw ni Charlotte ija mo. Manang, kanya ti bagag. Agdamdamag ti manager iti trabaho mi. Damdamagan na, noan niya ang talaga ti kasasaad na. Di mo pa'y laibagbaga, Arian. Amon tapay noan niya talaga ti kasasaad na. Umawawag ni Alvin, manang. Sigurado nga agdamag maipapan ka ni Charlotte. Nang ronak at di na maawagan ti cellphone na. Pangaasi, Marian. Agpamarang ka pa'y lang. Ibagam nga okay lang ni Charlotte. Di mo pa'y ibagbaga. Tadita pa'y matamon ti pudno a kasasaad na. Sige, manang. Hello, Alvin? Nakawag ka man? Pasensya ka na riyan. Nasinga ka di? Saan mo't kit di? Apay ka di? Damagak lang ko ma, no nakaawit kayon kini Charlotte, sakbayan nagtudoy tinabigsa. Amangan ngamin no nabasa kayo. Diyan ngamin kaya't ngagsakit ni Charlotte. Uwan, Alvin. Nakaawit kami ka ni Charlotte. Sakbay ang nagtudo itinapigsa. Kaya't, sige ngay, kumusta ka mat? Ayan mo ka di? Kwa, nagpasyarak pa'y lang amin. Sige ha, adapay ngamin sarakak a tao. Bye. Sige, kaya tagyamanak. Bye. Manang, umay kan. Paypayapayan na ka ti doktor ni Charlotte. Sige, mapantay ti ayan na. Kaya't ko amamuan noan niya talaga ti kasasaad ti kapsat ko. Ay, agyamanak. Nakarwarak mo't laangan ni di ospital. Kaya't ko ti agpasyar, friend. Siya kundi mapan makita. Ha? Alvin? Ni, anda ka dito'y balay da Charlotte? Arian? Kaya't ko kumamakita, ken makasarita ni Charlotte. Mabalin ka dito'y sumrek? Kuha nga Arian? Asin? Alvin? Nasaya at tada ka. Ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day tayo? Ngam, apay na bayag adi ka maawagan. Anya tinapasamak kan ka? Lipatan na kon, Alvin. Waswasan tan ti relasyon ta. Lipatan na kon. Charlotte, nga mapay, anya ti makagapo? Arian, anya ka di ti mapaspasamak kini Charlotte. Nana, intulod ko ni Alvin dito'y balayo. Dinan kabalan nga iawit ti bagina. Apay, baro. Anya tinapasamak. Apay ang nagbartag ti anak ko. Anya ti basol ko, Charlotte. Napay nga break nak. Agkalma ka kumalaang anak ko. Saan a masulbar ti anyaman a parikot babaon ti panagbartag. Alanlan daw ba? Tulungan na kon amang isarakin ni Alvin dito'y balay. Nana, umay kan, Alvin. Bigbigat pa'y laang anak ko. Agin-inong kamanan iti arak. Agsarita taman pa'y anak ko. Anya ka di talaga tinapasamak. Apay ako nam anagwin naswas kayon kini Charlotte akaayan-ayat mo. Nakiwin naswas ni Charlotte kanyak. Adi naman laimbagan no anya ti makagapo. Nanang. Nagsakit! Awan mo ti mo ka basol ko.
Mga mapay, kastoy tinaramid na. Abay! Ay na anak ko, di ka agdadaol iti usar. Amangan mo't no adda na dagsan arason, no apay nga inaramid na ti kasjay. Tinasayaat, urnusam tabagim, kat padasam tumanan akasarita. Di mo ko mapagpapasan ti bagim, anak ko. Nakakutkutong kan. Pati ti trabaho na baybay amon. Manang, no nasaktan ni Alvin, mas pa'y kanyak. Nasaysaya at hindi kastingay naramid ko. Ngamadaadan to pa'y nga agladingit intong dumanon ti oras ko. Ading ko, diyak kaya't apanunutan na mapukaw ta ka. Agmay-may sakton. Nga masyanak ngamin unay kini Alvin. Saan nga ta nasaysaya at no ipudnom kan kwa na ti amin. Patyak amas maawatan na. Ngam ti inaramid mo abasta nakiwin naswas kalatdan kan kwa na. Diyak kaya ta makita nga agladingit ni Alvin, Manang. Ayayat ako, Nay. Kat namabalin lang kumasaan kayo pa'y apanawan. Mga asim! Kasarita na ko ma! Ay, ayatan ka, Charlotte! At di tarwar ni Alvin, adik ko. Barbartag. Sapay makatututo. Diyak kaya tamamon ng atantaning tibiyag kumanan. Mapan mo ka sarita. Pagawin na mo. Naginom ta pare. Tanggayan lang nga ginom. Kaya't ko ti makalipat. Pare Alvin, husto daytan. Nabarbartagkan. Naglangan ka pa yan iti trabaho. Adun ti warning mo. Amangan no ikatandakan to. Sakat narigat ita ti agsapol iti natalgad at trabaho. Ureman! Awan mo't langan ti rason nagtrabawak pa eh. Gaputawanan ti babae nga ayatan. Pare Ando, di ka wala dito eh. Amangan no ipapulis na ka. Umaykan, agawitan. Diyan kayat. Kayat ko pa iti aginom. Aging ka. Adjakon amo ti lubong ko. Tapno jakon marik na ti sakit. Marik-rik na. Gapo iti naramit ni Charlotte. Agkalma ka kumalaang pare. Ala, umaykan. Itulod kan ije balayo. Alvin, anak ko. Nakalidliday ka manon. Agaliwaksay ka kumangamin. Tapno makailiw-liwag ka. Katsladak kabalan ti mang lipat, nanang. Masaksak ita anak. Diyak matukod na panunutin. No apay naramid kanyak ni Charlotte ti kastoy. Awan mo tamo ka nagbasulak kan ko ana. Gat padasam manon, amapan kasarita, anak ko. Saan akasta? Adi mo pa yun maasikaso day tabagim. Gaputi kinaliday mo. Amangan ngamin, no di naktumat la kasarita, nanang. At dala nga masakit anak. Ang sige, mapanak iti balay da inton bigat. Nakadanon tan diti balay da Charlene pare. Mabit lang tagtuktok ka. Kasarita na kangatan ni Charlotte pare. Barang lang. Nakalakmat gayam da iti balay da. Napananda nga ta. Ni, uun nga agpaiso pare. Amangan mat no nagbakasyon da. At da babae jay. Umay ka tagdamag ta. Saanan pare, agawit takit din. Dito'y ka lang. Siya kong tiyagdamag. Urayin nak. Ading, mabalin tiyagdamag. Anya day jay, Manong? Amom ka di, no napanan ti aking balay iti daytoy. Wan, Manong. Adaday di ospital. Nalabit. Imataki manin ti sakit ni Charlotte. O sige ha, panawan kayo pay. Ada pa'y aramidak. Anya ka no? Adda sakit ni Charlotte. Umaykan pare, agawitan. Anya ti kayat na asawan.
Umay ka pare. Kaya't ko amalawlawagan ti amin. Charlotte, ading ko, pangaasim ta lumaban ka. Diyak ka mailan numapukaw ka kanya. Nabanog ako, manang. Ayaban niyo ko man ni Alvin. Kaya't ko makita kan makasarita. Iti maudi agundawan. Adaak nito ni Charlotte. Pangasim, tadi nagpanawan. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka man. Unay. Kan pakawanan na ko ma. Nagilimadakan ka. Diyak kumakayat nga agladingit ka. Kapoy di kastoy makasasaad ko ita. Nasakit na ito. Para kanya, best friend. Nga makita ka talaga, marikatan ka. Palubusan ka. Gayam ko. Aginanak ka. Diyos ko. Pangasim. Ipabulot mo pa ilakad na kami. Tiatindog pa ya panawan. Nabampanog ako. Marika. Rigaton. Unay. Alvin. Mabalin ka. Batam. Di na kulap ko. When? Charlotte? Charlotte? Ay ayatan ka unay. Kasta Ahmed. Alvin. Nakayo amin. Karonakan ka. Manang divina. Ipat-matak kayo. Lord, your will be done. Charlotte! Charlotte! Charlotte, ading ko. Alvin, agawitan. Datalangan tinabati dito'y kampusan to. Amo ka na panukan. Agawit kan tayong kamot taginan. Nagsakit manang. Kasladyak maklong tinapasamak. Jakton makita pa ni Charlotte. Nasakit para kada tayo tinapasamak. Nangro na kanya. Tagmay-may sangakton ilimyan. Nga masapol ngagbalin tayo anatibkar. Sana kaya't tikapsat ko. Nga agladingit tayo itinakanan. Iswa ka di ngayon limit na. Nga dagayam sakit na leukemia. Juan Alvin, saan mi ngayon bagbagat ipunlokan ka? Gaputad ay tatikid doon. Jaka mo, no kasano ang makalipat ha? Ngami karigatak ti agbalin na natibkar. Takas tati ka na yun nga ibaga ni Charlotte kanyak. Ita, maawat akong mapay.
Isagsagana naggayam iti mabali na mapasamak. Nagsakit da ito'y. Alvin, No kaano ang makalipatak. Panawan laangan, ti makaibaga. Nasakitanak iti husto iti dayta na pasamak, Mr. Lonely. Ita, ikarkarigatak ti agtuloy iti biyag, nga uray awanen ni Charlotte. Babaan iti tulong ken panangandingay dagiti gagayem ken kakabagyak, kang runaan ti inak, ininot metten a makaliplipatak. Ngem kitdi, ni Charlotte ket agtalinaed dito'y pusok iti agnanayon. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Alvin. Alvin, pagayam ko, pudno anarigat ti nagtalanam. Kat husto ti araramidam, at tultulungam ti bagim, tapno makalipat. Agkararag ka iti apo, tapno maikat ang mamimpinsan ti dagansen di tabarukong mo. Katagyaman iti panangibinglay mo, iti kapadasam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Baclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.